Egbenu imejide mi akponyewe ma now list de yo ne le monji vala ahia be na di leko yo ne big alopen ne na kono nu de ka osro alo na kono nu de ka ojot na nwo nko dare elevevere nu ita elevevere nyebe gado me wa vango na debe ye dibe ya donkuji alo me glo na de ye dibe ya wo research chon alo ya o ya nukukume exactly nukukume ya nukukume chon ekama ehia be na le pendasi ma ba no na do fia cho do do pakpaji megbo fefego pe do because do nyame elego mi sidam de do nyame ma ba fia no especially mi ave de kakpe we ple tukpopo we nyonu yole chichiva yole school ma va fia no cho program de on ele vevere no ele Africa de no de ka mi atowe no wo nyebe hene je wo suku gome cho de vi me ele chichi gbola no fia la pa ganto o metun bia de vi obere o evinye na chivo de che dibe avao e doka tututu e dibe avao agbenke pe avala ya jide mi ava wodo mi nyale ma degomu mi ava fianu mi afianu ma ko fe kura mi afianu elego mi sede ta hia be na di obik na le open elego mi sede ale ojebe na le view menya za fa me de ava fia o gakede ale hia me le totoro de sigbede be mi program ya fa view ma elego mi sede ble do ne do de no anu asime na we pa ne do me la sime na o de kama o me bu de da memo aha wa no po o ma bu da memo ta dogba gbanto ya anye do elego mi sinamde gbanto ya anye do ta ma ba fia na de we de viele chichi gbo re program ke ekone susuka o chon gamelo lo menya be gamelo ga ko de video ga ko program de vie vo wonto evito evino lesquels devient programmé et on t'a de kakpienye de tubienye elle chichi borde programme ko ekole elle go mesere this channel is purposely for airways and that is why I'm speaking directly in airway elle go mesere de ta nu me le gbogbo nyebe programme amela mi ava fia nu cho my we be security elle go me de security my we be sécurité security if ya mi ape de die no me jego me be nu dudu pakpaji ya ma no glo me le nu dudu do pe program wo vo ele go me se de na ekponye pe YouTube previous YouTube o me video me wa pa be me glo na de cho nu dudu je be mi anto mi trust de mi adokun na mi akpo nu dudu mi anodudu wana la me se mi that is the food security menye be dudu avol Africa aw nu dudu ma avol be me plau e ma ya majo tam ya gbanto ema security guard alo security dog mi aponucho security afa me pe security mi aponucho gape security elego me sede gape security to pe na ojiwe me de ojiwe be yo ana opo aw ojiwe de enye investment na we ojiwe de enye investment na to we pe na we ta cha ojebe na o ejebe na zu ame ya te wa pe de to pe na plus susube echone la meseme galesi o echone ti ozunyanga azutokbere de di mega temu na menye do jiore anya ne do ma a save gami akọ na de na do kuyalo akọ e pension plan elego mesidam de so that is the program we are talking about eto we jiwe be na bazu ameneta tukpeje nye de kakpenye chele wo program ka ela siwe so that is what we'll be talking about me the financial side but na zuame na family na zuame na ope family elevere kama me ide advanced security you cyber ame yo le computers ame yo le gadget doza yo menyanwu me aba kunu chon elego me se me aba le veme le vegbeme na me yo me the school excuse me to say me ato yo me ton yi school video de what one say go me be no globe cyber de o le nu pocho www o le nu pocho internet o le nu pocho ame yo le
ale mele nu pokplu ya ne le nye kpo le YouTube jide is means of cyber ele go mesede amede akpa ganto menya bene yo ko yo pe photo yo appareil yo pe phone yo de yo do ku phone picture de picture me tutu na le phone ji o amegede menya leke na wanya eva gbe nkope ya balaji mafia we mi ayideji technical know how anye jojo me nunya ya ele mi asi mi atogbe o ele o si gbogbo de ele o si gbogbo de ya ba kasi evede won afi mi ayide gbogbo papaji enye Christo enye Muslim enye leke nye traditionalist si go over programming mi ema chade mawu so gbolisa ko minya afi over ko Yehowa ko va pede o ko ala ko va pede un pe mawu vovovo wa chaka vo mawu de kakwe mawu inana ichijana da me nyopa gbleji onana ndo dina da me nyopa me vo pa gbleji bena me vo le yi de anigba me kemie story mawu de Bible me de excuse me to say mega poto gbo vo anigba bubu de o gblele Bible me vo ya le jojo jeta anigba gbe me imaga kenu amiame ele go me sede Bible man ogbo Bible de Bible is one of the books that I'm a better the see the nye Muslim cry jagba ne na hrenpo ele go me sede de ne hahade le jiwe ne hre Bible de ede na hahada ele go me sede Bible na revival vote pe do le Bible amede no vie ne kanku ne po de no me nya o maga hre Bible ele go me sede mi amedo mi kame mi glo ma nya na mu apere ka pe jivo mi kame mi aba kasi te pe da pa ve mi ma da si bi a o le pele a o ele go me sede agbale mi we won mi atogbe we won o kwa agbale ko ba na mi atogbe we le o mi nya hen ta mi a o mi je hen zo mi je me kakazo mi ko nku ko da de le nu po ele go me sede ma to be american no hen na mi a o mi an to mi le hen zo ta pa ma mi aba ke me. That is the spiritual aspect. That in your own aspect, security wise, me a talk that was what we were doing before the Jesus Christ came. That was what we were doing before Jesus Christ came. We will give video difference between our traditional life that we were living and now the Christian life that we are living now. Ma va pour nous pas vient ma liste na de we ta we I no moji me ava the physical information me ava wa pa ma me ava pa religious security e ke ma at the end of the day la me ava pa me ape de die no na me pour nous pete no pula e wa me ape de die no ma ta no vinye no agban kapela bala ji mega jagba ne na subscribe ele veve na subscribe de ke ma me nya be ele untele nyi job ma ko no cover because e do fa pa ji nyonu fe do nchu fe do de vio fe do nyanga fe do enye vino la fe me e do de le ne me na ofifu la 1 million no du ele go me sinam de 1 million no du minye mejo la Africa ha de be nka e do imele wo de mele pepe la mo yata mejo la Africa me vale te pubu le do o mecha vo fifu la de me po fufu yata me kanu me le glo na we be cho de mistake me wo de wo maga o mistake me dafu le te fede ta dada yi me dafu de nyeme di be wo na dafu ele go mi sinama ta ni me le di be na wo nyebe jagba na di agba ne ma ba ka do me bo e do de si ade le veve de la gbe me e do de si ade le veve de vo ale ne trans le won ale ne polish o fe do de ya na be wa yin gogbe ta no vi nyeme ga ko fe o jagba ne na subscribe na mi anoka me mi agadogo. I love you all.